bafowethu ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Le video bafowethu ivideo ke leyana ekandunankulu ke laphana engena emabhida ke laphana wengane zawuthi kubonakala sengazuthi ke undunankulu akahlonishwanga ke ngendlela ke ade kumele ahlonishwe ngayo. Njengoba ubona le yansizwa iqhamuka ithetha ke laphana bafowethu sengazuthi beyilibona iphutha ke laphana ukuthi hayibo ungena kanjani undunankulu laphana nje aphelezelwa nje ezinye izikhulu ziphelezelwa ngezithuthuthu kushawa amakhwele kunjeyana. Undunankulu avela aqhamuke nje laphana lengisa izandla laphana bafowethu. Nawe uyabona nje laphana undunankulu uyayokhela nje laphana bafowethu. Sengathi le yansizwa beyilibona iphutha. Angazi ukuthi wena mbukeli wami ngasekhaya ubona kanjani. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizoyifaka ivideo ngala iqhubeke uyibuke le video bafowethu ize iphele. Siyi-channel siyabonga. Ake ngizuvula.